Wengenisa wethu Mdumazi uveza ukuthi kunabantu abazama ukuthi ebalwe nayo besebenzisa phela abaculi abasakhula kodwa phambani kunodaba wengenisa wethu ngicwanthethe lethuba ke nginibingelele ngimbuso City MTV ngithi nje mawusaqala ungena la kule channel isicela wenze kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe mathubeni amahle wokuthola wonke ama video azophuma la kule channel. Hayi wenganiza wethu phana uMdumazi yakhala ngabantu phela abazama ukukhompyutha naye besebenzisa phela abaculi abasakhula kodwa ngaphamba ngikhuluma kakhulu wenganiza wethu ngicela ukuba nje ngihlale ngqo kulolu daba lakhe yena uMdumazi ke ngicaphule pha enkulumeni yakhe uthi ke ngizwile ngandlebana nje ukuthiwa eseniphuma umkhankaso ukuzama ukuzakhela yamagama ngokwenza sengathi nesiza abaculi abasazama kanti nelwa nami ngistyle usho kanjalo ke wenganiza wethu kanti mangaba iqhubeka uthi ke elalelani lana ke nginelaphe bafana bakithi ngoba ngabakwethu nina uthi ke mina uma ngisuke ngisiza umuntu ngisuke ngikwenza ngothando futhi angeke ungizwe ngihambe ngitshela abantu ukuthi ubani ngimenzeleni athi angisiye unontanda kubuko. Hayi ke wenganiza ukuthi usho njalo ke impela ke yena pha uMdumazi uthi ke mangaba yenza into akahambi ke etshela abantu engawuyena ke unontanda kubuko uthi ke mangaqhubeka ke uthi ke empeleni umuntu usuke enesiphiwo sakhe bese mina ngimlekelele usiveza ebantwini uthi ke lempi enilwa nami nibuye nizodla nami sitshele sodwa ngiyayibuka nje ngoba ayinaso isicoco ingakho ngingayili uthi ke esebenzisani enakuphiwa amadoda angikho kwicompetition mina musana ukungihubha ngibe ngingabaleki. Hayi ke wenganiza ukuthi usho njalo ke phela lapha yena uMdumazi uthi akekho yena kwicompetition abayeke ukuthi bamlandele ebeke ezimele engabaleki. Hayi wenganiza ukuthi thina ke simbuso City MTV sithi ke ake sibambela ukuthi ihlangane kwi video elandelayo.